I tak, ne znam, evo, slušam Billy Idola, skoro će doći Billy Idol, a ne znam, za pitanje za vas, je li vama isto kak se zove 5. mjesec toliko stresan kao meni? Zato jer općenito, na poslu su uvijek projekti koje treba završiti, sve se nekako stišće u jednu, kak se zove, kao sve prije godišnjih moraš sve kao, sve to je projekti, i zajebancija, tako da, ne znam, to onak i taj stres relativno onak loše utječe na mene. Niti vježbam koliko bih htio, niti imam slobodnog vremena koliko bih htio i onda onak jedna stvar se preljeva na sve druge i tako da dijelim frustraciju. Isto tak sam pomislio, ko gleda te tvoje videe, osim onak moje obitelji i možda tu i tamo nekog frenda? Niko. A zašto? Zato jer nisu... Treba biti nešto smiješno, čovječe, kad gledaš, jel da? Već, uključio si video, hoćeš se malo zafrkavati, ali nešto, zajebanciju neku. A ne ovak, ja te slušaš nekog tipa koji to, joj, meni je loše zato jer imam puno zaraditi. Hvala Bogu. Ne do Bog većeg problema, jel? Da. A još, sam da kažem, nije tome pomogla situacija u Hrvatskoj gdje imamo, ne znam, to pokušaj državnog udara ili koji vrak, kad imamo, kak se zove, branitelje, koji naprave nered u jednoj glavnoj ulici glavnog grada, a onda isto tak naprave tamo preuzimanje trga i crkve i onda se sklanjaju od crkve, interventna policija njih tamo zaustavlja i ne znam, ja sam bio na poslu, morao sam ići na posao i raditi da bi dobio plaću, ja nisam mogao pratiti to sve skupa, tak da malo. Ali s druge strane onak, daj riješite te gluposti, daj molim vas da ajmo napred. Evo zanimljivo pitanje, kak se zove, zašto u Hrvatskoj se branitelji zovu branitelji, a ne veterani? Svugdje drugdje su veterani. Ne znam. Ok, no, ja bih htio to da se to malo promijeni. Hrvatski veterani. Imaš par ideja, ali dobro, to se budem još javio poslije. Da. Moram ići sad. Ima puno posla. I tak, ebok,